Ekalima soko wa mutitoni atandithia manduka atwai mabodaboda vamwe na mateleva ma matatu nimethitwe ne vinda yumu ya utwai cia maundumo vala kambuni ila yendesie usovya wa lelu kangundo kuthima saku yithitwe itothinikia kito itina wa kulea kwita kiwukianu uleluni kuola kito ile wona ikukulala wengali haya ando iwe makongero anume ba hospitali bakomete bawunya matulanga mama ina mune munambo ye mune yude de zo de kanyene niada emwanda ziaza balati na wanda ke yodi rondo de kwasi makati ndia onene yabo yanza mima na yani mabuta mairo de yano no menga de manenge kula yando mamoto tinda de nede ba oyu mundi yake u nela mayo ko twe kwigani mayo ko kwigisa ke yogiro mama nondo do anyamo ye kula ko no nete lo wambe ye ona ba yo lo ba die kwe ona neda kiyo there na nye kwanza meko makwa emaji no na mewa nende enende animal asimika kuvinga lelu usokoni wa mutitoni mayenda kambuni ino ya China yeke bumps na mayeta kiwo kavinda kala maendesie wiawo vala oingi mekwendekethia maloli alame utumika useuviani wa ulelu matwawe mbola itina wa enende akumbula kana aingi ni makwatite mbanga ila itwaiwe ni maloli maloli ya makonga ngede ando na mabumu na nene ate na maibu kiyaje kana ona mundu live bidale ngiyando we mundu wede be wana mede wazuma na nene amayonga o mundu amuka wamonoba na kwata nziyande kada ndavinda ndamunga ela yuko ngela bata elwe kwenda ziyaza kana no kwenda mumunenge kula ndio muno kwanza ningito nundu imambiti wethe ngwasio ziyaza kwana maendele maofisini makabika maide na maumete miondani nani makosa kwa umundu la wena uyo azizi anjali kandu wala mangali kweno nundu netuo kuumea muno ndiye mateleba tondo ya yundi neno unondo wakito na ile ndine na wasio museo lakini nekwite kito kikandiko kethia nene na wasio wako winangala tu